uJesu Kristu inkosi babe ninjani mina ngiyaphila. Shami imessage yami yinze kodwa ngizoyikhatha ibe mfisha. Bengicela kubuta nekuthi ungibonise ukuthi ngingenta njani kwamanje. Ngiye ngaba na 8 years zonke nginatha amaphilisi e-HIV and AIDS. Angavumi lamaphilisi ala. Ngisuka kwesize ya 36 but nyalo sengigcoka 28. Waza amadokotela kunginjinja kwangenti vele kwala mara solo ngwanatha. But kulomkhuleko kwamhla ka-18 May lapho uthena ukhuleka wathi nawucala kubala leti fotonke ngasukuma ngimangethe inyawo ngathi hayi nami lana sengiyema la. Ngivile babe nakathandaza lapha ayibali i-HIV and AIDS. Nkosi salungiphilisa. Sengicala lapho ngiyafasta. Ngabuta nalomnye umzalwane bathi ngibhodi inegma. Wangichazela ukuthi lamaphilisi njengoba ngithi mina ayangidla. Bawenda kuphi lamaphilisi? Ngazama ukuvisisa khona lapha azama ukungibonisa ukuthi uma ngabe kukuthi ufuna Jesu utakuphilisa mara nawe uthi ngala unatha amaphilisi ngala nafuna na Jesu vele kunetinto leti ngeke thambe kahle. Ngasukuma ngamangethe inyawo ngathi nyalo sengidawukhuleka Roma 10:9. Impilo yami yonke uNkulunkulu utawuze angiphilise. Ngathatha amaphilisi ngawabeka eceleni. If ngifasta vele bengiwabeka eceleni. Ngithandaze ngikhale kuNkulunkulu. Njalo ngithandaze ngikhale mara ukuthi kwendeke njani angadi bathi. Itolo ngahamba ngaya ekliniki. Nangifika le bangibuta ukuthi ugcinene ngitesta ngathi mina hayi ngigcinele umnyaka lophelile. Kuthi emuva nje bathi nabangithesta bathi ubonakala ngalokuhlala umnyaka wonke ungathesti ngoba uphilile. Bangani bakho nyalo wonke umuntu nyalo udla amaphilisi. Ngowedwana lophilile la. Ngajabula babe. Ngayibona lesindishane lebathesta ngako lokho kwekutesta ukuthi negative. Ngakubuka kanene. Kanzi ngiyithena ngisongena lapha ekhasi lapha. Ngakhuleka umkhuleko Roma 10:9. Ngathi uma ngile khasi la ikhasi enhlitiyweni nami bengithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngithestile bathi nginegative. Bathi ngina 8 years ngidla amaphilisi. Babe ngicela kubuta sinyalo ngente njani ngithatha ini ngihlanganisa nani ngalamaphilisi. Ngiphumela lapha ekliniki ngikhala ngihleka ngijabulile ngigcuma ngingathi ukuthi kufune ngenteni. Ngikujabula sathi hawu Jesu uyilaphile i-AIDS yami. Nani? Jesu uyaphilisa. Bekangeke vele mina zangiyekelela. Sebengicela kubuta babe ukuthi nyalo ngisiphi isinqumo lengingasithatha nyalo lamaphilisi kumbe kufanele ngize ngithole umfundisi awathandazele noma kufanele kwendekeni. Babe angadi uNkulunkulu ungihlolele angathi.